godine na 100 godina Novosadskog sajma imamo čast da smo osvojili zlatnu medalju na 18. Međunarodnom sajmu obrazovanja Putokazi. Naša škola je konkurisala putem eseja za ovu nagradu i na 100 godina Novosadskog sajma dobili smo zlatnu medalju za kvalitet što se tiče srednjeg stručnog obrazovanja. U tom eseju bazirali smo se uglavnom na takmičenja, na humanitarni rad, na sve one specifičnosti koje smo ostvarili prethodne školske godine, na projekte koje smo imali. Učenici koji završe našu školu mogu da se zaposle u svojoj struci, što je veoma važno i veoma bitno za našu školu.